Shubor nakaslem jong unongsan hima. Jong pila iyo nem ka notification ba lamap ya ka tax jong sisnem. Hei kum kata ngam padon ngi legi ngi nang ajimut ngi bak prosto na tiki por di ekran yang balada na kaliang ka government of Odisha kala ban ma bi khajna ha ka lockdown teng ngi kane yu ba state government of Meghalaya jung iru bakan ma no pe nalor ba ngi khami ok banya ki kali nalor ba halor ang taru hadin ba dapli ru ngi ya chisngi sa chisngi hakisngi ba sa ro hapse khajna te kum kata ka notification jeng padon ye kum kata kalau along nok musong no lada ka nagriang government ko ambala map ngani tu ipi nganut man sai gisaki hadu la sa gasni mandai yakran hapo DTU ru kan don kata kajing map 100% imposed taxes by the government kata kalau ba khamtam le ngani tu ipi ndai tangata nalor ba yaki khajna jogi kali jogi boss khamtam ya mentala kalapan ki double naga kum ka root tax naga ngakan naga 9000 kalau po siki khan riun khan 9000 sisnem kapan kio Tekum kita kiki brokat kayaknya menu pak kamap mereka penang penkiut man penpante kami kapassenger tax kepada tang ar hajar tam haka sistem ndre nam tagi niki keliret kalpa mantak lapoi hadu ar jam terus pak kawan amta ngimyo ya kata ka justice ka babiang kan namar kalau long maka sinyan im pet yang iki nambu kali dan iki tra nambu kali ha ka ba lada iki kali khamyo ya tru kasimbe khajna te kadai jing nyon kadai jing le sensar diktator ba dang sarkar ba ki try ba ki nongnya kali ki dai tang ki third class citizen kan ba ki kwa bende na kadang sarkar ki kwa bende be